Salubonani, thanda ukubonga uNkulunkulu futhi osigcinileyo uzofika lesikhathi singabaphilayo. Thanda ukulibingelela ngegama lenkosi. Asikhululekeni ke silalele ilizwi likaNkulunkulu. Singakhohlwa sihloko esithandekayo izinto ezimbili ngizicela insuku zonke, sizicelana insuku zonke. Ubudlelwano bethu nabanye abantu lokhu kuqhakathekile, singakulahli. Vele isiKristu sibambe zona izinto ezimbili. Indlela ophila ngayo labanye abantu nobudlelwano bakho loNkulunkulu. Konke kuhamba kondawonye, kuqhakathekile sikulungiseni insuku zonke. Indlela ophatha ngayo abanye abantu, indlela okhuluma ngayo abanye abantu. Sike sakhuluma futhi ukuthi kona nxa kuvuma, nothi nxa kuvuma vele mele kuvume. Ongabasiza bancedise, even ngokubanika advice, even ngokubanika abakuswelayo. Asondelene nabantu sibancediseni, sincedisana nene. Singakhohlwa futhi kwenziwe ngendlela kaMlimi. Sandla lesi singenza ulutho, lesi singabikwazi. Uyihlose ezulwini obona okusensitha, abe sekubusisa egcekeni igama lenkosi bese lidunyiswa. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Siyabonga, right? Last week sikhulume ngenye indoda, isihloko esithandekayo, angikwazi ukuthi singakubeka sithini. Eyagcina ibulalisa abantu igama layo nguDowage. Namhla sikhuluma ngenye futhi indoda. Nxa sikhuluma sifundisana, sichumayela, ubala iBhayibheli, ngibala iBhayibheli, ungafotsholele omunye umuntu ukuthi hayi ubani uzwile. Akuzibone kunguwe lowo muntu okumele atshintshe ezinye izinto ezilimazisa lezi ingozi empilweni zabanye abantu. Sikhulumile ukuthi Yekela uDowage, namhlanje sikhuluma ngomunye lapha ondoda engicela sizwisise, sibambisise into lezi bese sizilungisa ukuthi sezilungile lezo zinto zibonakala ngendlela ophila ngayo labanye abantu. Asambeni kulenye indoda eBhayibhelini igama layo kuthiwa nguNabhali. Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him, and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the desert of Paran. Singabuyela emuva sake sakuthinta liyakhumbula. Kule day abehlukana khona uSamuel loSaul. Azabambe ijazi lika Samuel uSaul lidabuke. Ungabali verse ngaphansi khona phana ithi bahle bacinana ngalelo langa waze wafa uSamuel engabonananga loSaul. Kwakumele uSaul kube nguye obabhizi adinge uSamuel, asondele duze kukaSamuel. uSamuel wayezamncedisa lanxa esephumile kuba inkosi, amncedise spiritual. Ngiyakhuthaza lathi ukuthi singaze siguge size sife singasondelanga duze kwenkosi, singalungisisanga ubudlelwano bethu loNkulunkulu osezulwini. David wasesuka wayahlala kwenye indawo. iBhayibheli lona a certain man in Maon who had property asibambeni la there at Carmel was very wealthy. He had 1,000 goats, 3,000 sheep, which he was sharing it in Carmel. Now in introduction yomunye umuntu okukhulunywa ngayo iBhayibheli liyam introducer liqala lithi a certain man. Libe selibala inotho ayelayo. Hey madoda, 1,000 goats. Umuntu elezimbuzi ezingu-1,000. Izimvu zaziyi-3,000. Wayele company eyewulu. Wayebuya kube lesikhathi sokuthi azigunde izimvu zakhe. Company yakhe yayisupplya phosu Israeli wonke elezimvu eziningi. Supply wool. Ebuya amagonyethe ezothatha ngoNabhali wool. Bamchiyela amayusa
but lalela umuntu lo njalo ole company umuntu onothileyo umuntu olezisebenzi nango kunye ukukhulunywa ngaye la his name was Nabal and his wife's name was Abigail. Lalilana. She was an intelligent and beautiful woman, but her husband kuqala ukukhulunywa ngobaba lenotho yakhe bese ukukhulunywa ngokuthi ibizo lakhe kwakuthiwa nguNabal, elomkakhe nguAbigail. Bible bese khuluma ngalo umama ngamafitshane lithi lona she was an intelligent woman and very beautiful. Bible life umuntu omuhle liyathi ukuthi muhle, umuntu olungileyo liyathi ukuthi ulungile, omude liyathi ukuthi mude, omfitshane liyathi ukuthi umfitshane, oyisithutha liyathi ukuthi uyisithutha. Umama lo liyamchasisa lithi lona wayengumama okhaliphileyo njalo elitsitsha amuhle mangalisa. But her husband was surly and mean in his dealings. But her husband, was surly and mean. Surely wakhona ukuthi wena bad kule combination yezinto esinga-right ngobaba lo. Bad-tempered and unfriendly. Wayengumuntu ololaka, wayengumuntu olenhliziyo mana ngithi encane, wayengumuntu olenhliziyo elikhuni. Njalo engelathando, wayengangeneki. Wayelukhuni. Njalo engumuntu lwana manje ngisho njalo othi ngayefika ebantwini so achila amakhala. Asuka ekuma yedwa laphana ekhanya ukuthi abantu bayamcaphula, abantu bayamnukela, abantu bayamdina, unfriendly and bad-tempered. Yet married to an intelligent wife and beautiful. Intelligent and beautiful. Lo umama lo. So ngithengibala ngobaba ngalokho kungani ukukhulunywe. Lalokho kukhulunywe ngomama. Ngase ngicheck ubala elithi intelligent, having or showing the ability to easily learn or understand things, to deal with new and difficult situations. Having an ability to deal with problems. Ngapha lo enjalo baba, but umama was intelligent. Kwakusithi ungaba lezi zinto egumeni nguye owayezilungisa. Wayele ability yokuhlalisa abantu phansi engakhuluma balalele. Xa kulento onakeleyo basuka umakhelwane bathi hayi sibanda ngcono siphelekezele siyebona uMrs Nabal. Umama lwana uzalu alungisa izinto. Lanxa kulensinda baphendule ngenhlakanipho elayo wayelungisa ability to deal with difficult situations. Yet the husband was unfriendly, bad-tempered. Asambeni. So ngicine ngicabanga lapho ukuthi hayi man, imbuzi lezi eziqanjwayo amabhowa goats. Izimvu lezi eziqanjwayo. Imtshina le lapha elungisi wulu. Ukuthi izisebenzi ziholile ziyadla. Lapha ekhaya ukuthi into ziyahamba. Engcenye owayekulungisa khona lokho nguAbigail. Then umkakhe bese buya kuphela athole udumo ngezinto angazenzanga.
ngoba i-description kababalo kayivumi ukuthi aqine ephuma lezi zinto lezi sihlobo esithandekayo. Asambeni. Then uDavid ngayibona ngale hlezi lamadoda ayelawo. Lapha ehlezi khona egangeni. Kwenzaka so ukuthi akempe duze kwabafana bakaNabhali belusile 1000 goats le 3000 sheep belusile khona phana kumhlophe zikhala ngapha zikhala ngale bezelusile. David wahlala lapho ngabala kuhle iBhayibheli. Sikhathi sonke abafana labo besegangeni, abafana labo beseceleni beseduze behlala lo David. Akulalanga bambala, akulalanga lapha bake badinga khona imvu yabo, abake badinga khona impongo yabo, intondolo yabo kumbe inqama abake bayidinga bathola isikhumba sabo sayo silenga ekhempu kaDavid. Akulalanga bake bathola khona abafana bakaDavid, amasotsha kaDavid, abantu bakaDavid bekleza imbuzi zabo. Babalinda babuyela lazo zikwanile. Then David abesesiza ukuthi lo ndoda uyagunda izimvu zakhe sikhathi sefeast. Abesethuma abafana bakhe abangu10 ata hambani. Lalela lapho uthi futhi kunzima. While David was in the wilderness, he heard that Nabal was shearing sheep. So he sent 10 young men and said to them, "Go up to Nabal at Carmel and greet him in my name. Say to him, 'Long life to you, good health to you and all your household, and good health to all that is yours.'" Hambani khuluma la ilimnceke, khulumela wamagama. Umntata afika athi long life futhi uphile isikhathi eside ungahlala eziko. Abadala batsho njalo, ungamnceda tata udlalele khatshana leziko. Dlalele khatshana leziko Nabhali. Sikuthunywa nguDavid khona lo. Njalo uthi yena ube nempilo ende engenamkhuhlane. Lakho konke kwakho ube lakho lenotho yakho hlalela isikhathi eside. Now I hear that it is sheep shearing time. When your shepherds, when your shepherds were there, and lathi sikhona phana, we stayed with them at Carmel. Nothing of theirs was missing. Ask your own servants. Please give your servant, your son David, whatever you can find for them. Nazubuza abafana bakho abazange bake baluza izinto zithethwe yithi. Lamajosaka abo asuwathatha. Siyawazi abafana ncabe lusile babona isihlahla somqokolo bathi ngesabo. Bathi sathi sibona besikha lathi kasakhanga sibabangisanga lutho. Ungababuza bafakaze. Siyacela ngiyacela phana ngiyacela ngicela unginike mina inceku yakho lo mntanakho David unceku yakho lo mntanakho njalo angila list yezinto engizicelayo ngicela unginike obona kufanele. Sihlobo esithandekayo, kwesinye isikhathi impilo iba lukhuni ngenxa yendlela esiphila ngayo labanye abantu, ngenxa yendlela esiphatha ngayo abanye abantu, ngenxa yendlela esikhangela ngayo abanye abantu. Abanye abantu abangasenzelanga bubi, abantu abangasizondiyo, njalo abangela sifiso sokulwa lathi, sibazondi impilo yabo ibe lukhuni. Alikezwa lapha lalelanga.
Xa abafana bakaDavid bafika bambingelele benze exactly khona bakhuluma exactly khona abakukhulutshelwe nguDavid. Xa beqeda verse 10. Okokuqala kuyakhulunywa ukuthi wayenothile ibizo lakhe nguNabal, umkakhe wayehlakaniphile emuhle, yena wayelenhliziyo elukhuni njalo engelathando, engelazwelo, engamukela abantu duze kwakhe. Kuthi ukuthi abantu ababeseduze kwakhe abantu ababemesaba. Number 2. Xa abafana bakaDavid sebebuyile bazocela ngokuzehlisa. Lalelani lapho kuqalisa khona indaba. Nabal answered David's servants, "Who is this David?" Ayinakalikizwa lapha kurongo. La! Phezu kwento zonke. Asomntwana lo umuntu omdala. Uyakwazi ukuthi ngomnye umnyaka kwake kwahlalwa ko-Israyeli kungaphekwa. Kwake kwaqhuqha amadoda aqhuqha i-army yaqhuqha inkosi yaqhuqha. David wabuya wazolungisa iproblem wabulala uGoliath. Inotho alayo le ulokelayo eyigcinile le company yakhe yasebenza ngenxa kaDavid. But uDavid nxa ebuya engazothatha ngodliwa, uDavid ebuya ngokuzehlisa, uDavid ebuya ezocela hatshi ele list edemanda, but ezocela sithi unginike njengokubona kwakho undoda lo. Njengoba wayenothile kuthi ukuthi wayele DSTV, iBBC wayeyibukela, inews wayezibukela. Uyakwazi ukuthi kule nto yakenziwa nguDavid le bala le gama elithi David kaqala ukulizwa ngabafana labo abazocela. Wayevele mazi. Kodwa nxa isekhuluma kasama, lalelani la. Who is this David? Khangela. Khumbula namhlanje ukuthi ukhulume njani. Emsebenzini uhlezi kuthiwa kulo antu wakho phandle ucela ukubona. Walile ukusukuma wathi ngubani uantu wami. Babuyela ogadi bakuthi wathi unonona noMthembo, wathi mbani ngalo. Angimazi nanhla antu. Siyabaphika abantu esibaziyo. Ikakhulu nxa sisasayidi lapha ezikhipha khona. Bayaphelela egedini izihlobo zethu. Oloke hamba le message eveza ukuthi kawumazi. Bakhona abantu abalambile obekumele ubancede kodwa uzibuzile wabuza waphumisela. What, who is this David? Namhla usamazi uDavid. Sobe sithandikayo ilizwi likaMlimi likhuluma lathi. Last week bekumele kufa ubuDowetshi. Namhlanje kabufu ubuNabal. Ungazichaya ngalo uDavid kawumazi. Right nxa Nabal uDavid ungamazi, uGoliath uyamkhumbula yini? Ngiyamkhumbula. Uthi waya ngaphi? Goliath waya ngaphi? Khangelani kuze libone ukuthi uyamazi. Lalani statement esilandelayo. Who is this son of Jesse? Uyamazi. Uyamazi. Kodwa ngenxa yalokhiyana vele okhulunywe ngayo ukuthi yena he was fully bad-tempered and unfriendly. Semphatha akhulume ngoDavid akhuluma ngentukazana. Okuyinto nje yanemazi. Eyazi le ndaba yonke. Ukuthi indaba yonke uyayazi nanku futhi uyaqhubeka. Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water
and meat I have slaughtered for my shearers, and give it to men coming from where? Coming from who knows where? Uyakwazi nje yonke into yenzakala. Uyakwazi ukuthi David ubalekela uSaul. Utena kathi vele mbani nalo David. And who is this David umntaka Jesse? Mbani. Futhi wezibela these days kujayelekile. Liyamuzwa ukhulumani kakwazi. Kujayelekile kuyazwakala sihlala sikuzwa ukuthi kulezi sebenzi ezibalekela ama masters apha. Nxa ekwazi ukuthi isisebenzi esingu David sibalekela umaster. Wazi ongani kubi okuhle uyakukhohlwa ngabonga. Bangaki abayisihlobo zethu, bangaki akade besithembile, abaphila impilo ebuhlungu, abalala bengadlanga hathi ngoba ungakwazi ukwazi but ngenxa yokuthi le character kanapa bad tempered and unfriendly. Abalala bekhala, abahlala ezinkangala zomhlaba, bekwazi la ubazi ngenxa yenhliziyo elukhuni. Silobe sithandeka, umlimi kasize, umlimi kasiphathise, sitshintshe ubunabhali. Isikhathi kasekho uJesu yeza masinyana. Asiqhubekeni. Umdala lo walina likamuzwa. So lapha bewaxotsha, abafana ba David babechibilika behamba. Number 2 lo, number 3 lalela. Nxa sebehambile, izisebenzi zikaNabhali zakubona konke lokho, zakuzwa konke lokho, lokukhulunywa ngumdala zakuzwa, zabezwa labafana bakaDavid bakhulunywe njalo ukuzehlisa, babuye behlonipha bathe bengena egumeni bakhipha ingwane. Bangazihlalele esitulweni, bahlala phansi, baphiwa izitulo, bahlala ngenhlonipho, abazange badelela umdala, abazange badelela umuzi wakhe. Kodwa wabaphatha kubi ngenxa yenhliziyo elukhuni. Silobe sithandekayo. Mangizwe lesi statement kasiphume kithi, kasiphume ngoba siyadala sihlanyele enye into phakathi kwethu. Ngangizwe sikhuluma umuntu nxa esele izinto athi mina angivela ngisakhuluma ulutho lomuntu nyabe mfunane emntwini. Silobe sithandekayo, asikhulumeni izinto labantu, asixoxeni labantu. La nxa ungafuni lutho kulabantu kumele babusiseke ngenxa ukuthi wena ubusekile. Wena lami umlimi ubefuna ukusebenzisa ukuthi sibe yimpendulo yemthandazo yabanye abantu abakhulekileyo. Ubefuna ukusebenzisa wena, ubefuna ukusebenzisa mina, but uhlupho kwenza limthandazo abanye abantu lokhu ingakaphendulwa yikuthi wena lami singonabhali, silaleni character, silaleni inhliziyo elukhuni efuna ukugcina ibuthelele. Verse 14. Utela, one of the servants told Abigail, Nabal's wife, David's servants came here from the wilderness to give our master his greeting, but he harried them with insults. Yet these men were very good to us. They did not ill-treat us. And the whole time we were out there in the fields, near them, nothing was missing. Night and day they were around us like a wall. The whole time, lalelanda, ngokwesitri lokho okubuhlungu, lilaleli, yisebenzi. Esesiyakhuluma lo medem. Sikhuluma ngobaba ubasi. Now think it over and see what you can do. Yisisebenzi sesibuya siqhaqhazela, sikhuluma nomama. Sikhuluma nomama, sikhuluma nobaba kumama. Sithi mama, khononke ngikutshela khona, angikutshelela ukuthi ubekwazi. Ngikutshelela lokhu ukuthi think it over and see what you can do.
because disaster is hanging over our master and his whole household. He is such a wicked man. Yisisebenzi ngumfana enkomo ohamba oyamthatha enkaya nxa ebhoda lapho uzutshela abantu ukuthi ngala sikolo awula sikolo kokwacela grade 4 susekaya komnyama ubambile ngisusenkaya komnyama ubambile ngamletha lapha ngazomhlanga abuniphisa usekwazi ukuchova ibhasikili usekwazi la ulayitha iTV ngeremote usekwazi ukugeza yala umfana ongena sikolo wayele nhlakanipho ukudlula uboss lapha zakhuluma enye into ngani yava indlela la kulabanye abantu abakuma positions amakhulu bathi bona kakumelanga babe khona phana ngenxa yobunabhala balawo nxa uposition enkulu nxa uthungamela abantu nxa uphetha abantu nxa upresident nxa uminister nxa head elder nxa umfundisi kakumelanga ube lobunabhala buze kubonwe ngabantu obathungamelayo nasebexoxa benatitiye ngawe baze baqambe lokhu athi yena isebenzi sithi sona isebenzi. He is such a wicked man that no one can talk to him. Mama lizangixolela vele lani liyamazi ubaba ukuthi he is such a wicked man. Akula muntu ongam-advisor ezwe. Akula muntu ongamhlalisa phansi akukhulume laye lalele. Wazi konke ayisinkani ayisilunya umkakho mama ulomoya omubi. Sasike sakuzwa liyake likuzwe. Sitalise ngabafana benkomo ekhaya. Bayaxoxa bese deeper. Hey, je kunjanani sharp. Wena usebenza komoyo ye. Atsho mikhiwa la kumasalwana usharp lwa. But umdala ayayayi. Hayi lani khiwa idoti yomuntu. Lo moya omubi. Hasa uyele drink khona phana emoteni yakhe. Angcono ukuyela. Uyancitshana, uyafika lapha kuthethise kabongi umuntu orongo lo moya omubi. Abe sephendula umfana athi yena ye. Mina okwenza ngihlale khona phana ukuthi umasalu wakhona right. Hallelujah. Ha! Mama impilo yethu isesandleni sakho. Mama impilo kamkakho izanga lonleya. Impilo yomkakho uboss wami ongalaleliyo ole pride isesandleni sakho. Ngoba akwenzileyo mama nyakutshela kuyabonakala lapha egumeni kuyafiwa lapha egumeni siyafa siphele la uyakufa. Ya nxa ufika sochaya igedi sochaya ukuthi pipi isisebenzi sibuya handle sound yebutako sesiyazi sayisigijima evillage lo house girl yena umkadeni bathi asavuleli izanka leliya phela umdala lo shwang kwazi uzamu vele yathi ngivula kombono yahlakazi undethisa uthe pipi ahlabuye uthi uvula kuyini khona lapha sengitshone egedini ngibe ngichaya iwuta ubunabha uze waziwe isebenzi waziwe house girl waziwe umgarden boy waziwe umspanela boy waziwe umdala boy ukuthi la sisebenzela kumbe sisebenza le ndoda elukhuni. Mani ngiqede lapha. He is such a wicked man. He is such a wicked man. Isisebenze sikhuluma lo mama umedem sikhuluma ngobasi. Hey. Sebenze. Ubuye uchaya isudu so ithayi sithi ta iziyafakwa le pin ufake lama cufflinks laphana ufika ukhuluma isikhiwa so babe ukhangela abantu beningi nikhandi ukuthi ya this is a wicked man.
indakula umuntu ongakhuluma la yayezwe. Gezwa. Ngazi umncenge, gezwa, ngazi umtshele, gezwa, ngazi uzithulele futhi gezwa. Vele gezwa. Kalaleli advice. A wicked man. Emhlabeni vele sile problems lobuyanga, imali kayikho, kule mikhuhlane, but enye into esihlupha kakhulu yikuphila labantu abalobunabhali. Enye into ehlukuluza abantu kakhulu asokujomba yibunabhali bami, yibunabhali bakho. Azambeni lale lapha. Abigail acted quickly. She took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 dressed sheep. Wabapis, wabeka makeke 100 cakes of raisins, 200 cakes of pressed figs, and loaded them on donkeys. Then she said to her servants, "Go ahead, I will follow you." But she did not tell her husband Nabal. Maningelikhipha imhlolo madoda. Ezizinto ziyenzakala. Ziphela kumeni umama ezenzile ngakutshelana. Ubuye so uthole kule rice, engakutshela ukuthi vela ngaphi ngoba engakutshela uyakwazi ukuthi uNabal uzamgamula. Ubona into zihamba so ongakwazanga ukutsheli. Omama abahlakaniphileyo bayazenza izinto zenzakale, uNabal wakhe ngamtsheli. Ubone sekule ndlu uNabal ekuzima la. Ubona amagetsi evali ubone selayithiwe. Nabal amanzi ade evali ubone sekuphuma empompini. Hayi khona ngoba kuyisheding kodwa ngenxa ukuthi lesikwelede ahlanganise Abigail, zihlangane bavule, angakutsheli ukuthi uhambe njani. Madoda, kwaphuma esibayeni imbuzi, kwaphuma izimvu, zahlinzwa, isikhumba sakhona safihlwa. Ukuthi angabona uNabal ngoba engabona njalo ngawo wamtshela wayizamalisa. Nxa ungumkama kula ndawo ephuma oya khona la, hayi baba kule problem uDavid, athi nithembani uDavid wakho lo. Akule muntu ophuma la, ungaphuma ungabuyi. Hansi uyikho sokusebenza nxa ungumkami, yikho sokusebenza nxa ungumkami, nxa kuyimi indoda lapha ekhaya. Wena ungumkami kuyimi ngakulobolayo. Ungaphuma egedini ungasabuyi. Wathi wabakwazi ukuthi ngalalela indoda lo sikuyafika wonke umuntu othi banengo omama bayakwenza lokhu bayakwenza, omama bayahamba kwesinye indawo bayefika balungisa izinto zenzakale engamtshelanga uNabal wakhe. Amnyekela ebhawa asale senza izinto zenzakale njani sikwazi. Okwakhuluma omnye ubhuru wabe emsebenzini wathela uthi ukwazi ukuthi uchiye kungela mpuphu, kungela lutho, kungela sithebo, uthi ntambama ufika uthole kule sitshwala esilenyama. Kumbe uthi uhlala uthole kuyaphekwa ubusubuza ukuthi kanti indaba liphuza ukupheka wona uchiye kungela lutho. Akumelanga ukhulume Nabal, into ziyenzakala Nabal ukhona, into ziyenzakala Nabal ukhona. Hey Nabal, into ziyenzakala ukhona. Abanye uNabal umntwana uyazithwala zabelethu khona umama esehlanganisile kwalunga. Hey mana bokukhulu balokhu bijana swana bokuvayidela kapho bomama bahlakaniphile. Yikho ivila nxa kuholiwe kwathilithini imali yaphuma iye ngakibo ukakwazi. Lokho futhi kuyenzakala nxa ungasoNabal usithi unkevile bayachuna chuna umama. Inthempo ngokuzikhulumela ngiyazikhulumela. Sambeni. Abasithi abafana njani donke sihambe sibesihamba. Ostimbo kubehamba la elandela. Uthe chova landela ngeyakhe donku Mary
elandela uthe sithi uyakhona entabeni so isithi uyakhona entabeni wabehlangana lo David labafana bakhe David yazi wayebuyela abantu abangaki 400 amadoda 400 amadoda ethwele amasodi la wathi lo ndoda ngimgcinele kuhle into zakhe ngangamthontsheli usebisele okuhle ngokuphi umlima ngibeka icala nxa ilanga liyathi liphuma kusasa kulomuntu oyi1 ophilayo ogijima egumeni lakhe ngifuna ukuyaqeda kuqedeke kuphele nya ngangeka ngiphathe so phezu kokuzehlisa konke ngikwenzileyo ithi ngiyadila naye kuphela sambeni number 4 When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed down before David. With her face on the ground, she fell at his feet and said, "Pardon your servant, my Lord. And let me speak to you. Hear what your servant has to say. Please, pay pay no attention, my Lord, to that wicked man." Utafika xolisa hayi Nkosi yami. Wathi mbona uDavid njengalapha laphana uAbigail umama omuhle. Wahle wehle edonkini. David wayebuya ngamabhiza. Abigail emhlangabeza ngamadonki. Amabhiza inyamazana yewo. Idonki inyamazana yepeace. uJesu siyangena eJerusalem uhambe gadi donki elamda ukuthula naye bona uDavid ethutha laphana wahle wehle wakhasa so ngamadoda waguqa phansi so inwele zathi mbo phansi le pulling socks ikameli la nwebeka isibhuda saphela so waguqa phansi wathi Nkosi yami kaxoliseli nabani uyazixolisela uthi xolela mina incekukazi yakho ngixolela ngoba abafana bakho kangibabonanga ngixolela and pay no attention to that wicked man Nabal. Sewumama okhuluma ngomkakhe ekhuluma ngayo kwenye indoda. Ayi lapha kusokusithi isukume. Baba ongazitshaya isifuba udrive ingqumbi yemoto engaka. Nxa usiyangena kobabazali ubuchophanisa ibhaji. Nxa ufika omanye amadoda aqhuqhe ethuke saba. Ulengalo eziqatha. But umkakho nxa isesesaluni ekhuluma ngawe. Nawe ubuya uzopaka usithi uyamthahla. Akatshela uyadressa akathi hayi wazikhathaza. Ungangena ukuphangisa. Ungabi le ndaba lezanka lendoda leli. Amsebenzini sona ukuzomthatha. Angehli ayekumela phasi asihlalele so. Now receptionist emtshela ukuthi Mthembo ubaba uphandla athi hayi le mali lendoda ungaphiki ngayo. Ungaphiki. Ngele mali lendoda ungaphiki. Umbone njani ehleze emoteni waziwa yimi ngihlala laye lilema lendoda. Nabhalo uyakhubula Abigail uyakhubeka la uthi shuwa Nkosi yami ungangcolisi izandla zakho lebizo lakho usiyachitha igazi lika Nabhalo umkami. Manje nikithi betike into lapha la siya lapha right. Please do not pay attention, my Lord, to that wicked man Nabal. He is just like his name. His name means fool, and folly goes with him. And folly goes with him. Nkosi yami
ngenda undodo wangithatha igama lakhe nguNabhali ngathi ngilicheck ukuthi litshoni lithi ukuthi he is a fool. I am married to a fool. Imuli yakhe isengozini edalwe nguye ngakwazi because he is a fool. Izisebenzi zakhe ziyamthethisa nxa sosumumbu, ziyamthethisa nxa zigezisa izimota ngakwazi because he is a fool. Kambe Nkosi yami nxa ungabhalwa ilist yabantu ababulalayo awuboni kuzayangisa ukuthi kuthiwe Goliath kube sekuthiwa Nabhali uqanjelo lokuthi ubuleli izanka. Izanka zanke elaziwa yimi umkakhe, izanka elaziwa yizisebenzi zakhe. Shunga chithi igazi lezanka ungcolisa ibizo lakho. He is a fool. Usolakala kwenhlanhla. Umhlaba wona lo uhluphe esilalo ku planet Earth. Izimpe ezikhona ku planet Earth. Eziningi zakhona they are man-made. Kuyahlala phansi kuplanwe ngenxa yemali. Racism, tribalism, kuyaliwa emhlabeni uhlupho khona. Yikuthi kwesinye isikhathi amadoda kumele enze izinto afools. Hlupho lukhona. Akukhulumeki lawo. Kabaxwayiseki. Kabalaleli. Mhlaba lo usihlebe sithandeka ufuna abantu abamesaba uJehova, ufuna abantu abalalelayo. Nabhali wafaka impilo yefamily yakhe engozini, wafaka impilo yezisebenzi zakhe engozini ngenxa yokungalaleli. Ziyakhuluma izisebenzi zithi ngumuntu ongalaleliyo, he is wicked. Kalaleli, kahlaliseki phansi, kalaleli. Umkakhe nxa esekhuluma lo David enye indoda bana manje ukukhipha imhlolo. Omama babekhuluma ngawe esaluni kwabanye umama. Ucabanga ukuthi baqedile, abakaqedi. Baphinda bakuvayindile futhi sebexoxa lamanye amadoda ngawe. Abanye usebenza lomkakho lile company lezisebenzi, nxa ungekho umama ebhoda uyakhuluma lezisebenzi ngawe. Ngicela li offload imota le ubaba uzabuya antemazi lana ekalithola kona buya ngenqulo ukuzithwala kono lile mali endoda lelana nihlala la ukuthi ngiyathini lami akhulume lezisebenzi ngawo. So bethana nxa ucabanga ukuthi uyesatshwa, nxa ucabanga ukuthi ulesithunzi, nxa ucabanga ukuthi uyayilahla, akuzicheke kuhle. Enxeka uyilahla yibuNabhali okumele bulungiswe, siphile kuhle labanye abantu. Silungise lobudlelwano bethu loJehova igama lenkosi beseliduyisa. Manje ngiqedise lapha. Sesitshayile isikhathi lapha. Nxa yeJehova laphana besuku uDavid Thwa besesithi ha uNkulunkulu kadunyisa ukuthi nihlangane lapho. Bemfunga uzoliqeda lo. Lonke beyaqeda yonke into, ikakhulu amadoda bayaqeda. Abe sethatha isipho lesiyana, umama buyele, uDavid athi buyele endlini, lo David abuyele endaweni yakhe. Kuthiwa abe sethola uNabhali esenza iphathi like a king. Esidla like a king. Impilo yemuli yakhe isengozini. Manengi amadoda atshone Big Bower, amadoda atshone Valley, amadoda atshone Mana, amadoda agenquka ayewayinothe esigodini, angene emahoteleni efaka impilo zabantwababo zabomhlaba engozini. Bakhwalisa impilo iredu ikhale. Impilo yakhe isengozini esekhavelwe ngumama. Khavelwe ngumama. Amadoda amaningi vele sesikhuluma iqiniso sikhavelwa ngumkethu. Yibo abajeka lapha lala.
Kuthi wafika umkhangele somthole vele uyawubhizi. Chaya wamnandi bhiya. Ingabe bakukhanda ngani ihlabile jayiva khona pha. Uthi wamkhangela wathula wangamtsheli. Wazomelela kusasa esele bhabhalazi. Wasemtshela ukuthi baba besifile izolo besiphela sonke izolo. Ngento yenzile. Kanti wenzani hlala sikhuluma ngento nale. Sihlala sikhuluma, hlala ngikutshela, hlala ngikuncenga baba ukuthi woba lobuntu, woba lothando, manje silobisane, woba lothando. Wabonga wedlula la, bakhona abanye omama abanjalo abalobunapa. Bakhona abantu abanjalo emsebenzini empilweni echurch, elayini abalobunapa. Ngaze bancengwe phile kuhle labanye abantu. Athethisa umuntu lo muntu. Kangela impilo yethu besisifa izolo. Bekule ame buyayo sizophela David ozosiqeda. Thawathe emtshela khona kwahlwa chawe heart attack va. After 10 days wafa bayangcwaba. Sebenqwabile David wabe sithi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi usunitshayela uNabhali. Phose ngangcolisa igama lami mbulala lo Nabhali. Ngiyabonga ukuthi usumtshayile khona pha. Then David was sitting thuma abafana bakhe mbanayo bathi umntaliza liyekhuluma lo Abigail ukuthi nxa eseduduzekile nxa ikhululekile ngabuya ngimthathe. Nithembala lapha sibanda kethu kuthi uNabhali ohloqa idonki zakhe khonapho indothi incwatshwe izolo. Wahloqa idonki khonapho haleluya ngaphumeza nkeni. Kwafizanga manje mbonga uqeda la lalike libabona abanye umama sengiqeda la lalike libabona omanye umama futhi silobisake la libabona omanye umama bebendileyo so abendileyo nxa ekami inwele so zingane zilenkwethu ngaza gqoka isiketi sitsheke so singamkwani agcoba amafutha angahlali ageza amanzi angahlali ethethwe kuNabhali la nxa exubhile amazinyo angakhali umama umuntu lehlawula so anganule kwashi. Abanye uzocabanga ukuthi uyagula engaguli ngesizathu sokuthi uthethwe nguNabhali. Athe ngafuna lingofakazi yakwazi athe ngafuna uNabhali lo mnyaka ungakapheli. Umbona umama lazisesichaya sehlala ubona ijwabu lakhe selitshintshile esechayo qwa lize limanti kathi ngumazibani lo senje la esehlala belokhu elungisa isilihe elungisa umbone sechwaphulukile banengo mama elibaziwe layinini banengo mama seke sibabonile church endile kazanga kayihlabelisa phambili ngobulenhloni yokuthi phambi kwabantu ngiyehamba nginje ngitshaya ngevaseline Blue Sea since 1926. Abanye omama sebechaya ngamafutha. uNabhali ngathi kunkuru after 1 year man thole yey man la nxa ihamba so izandla sithi so ngoba uNabhali sefile. Abanye abantu elayinini basala bekhululeka imbuzi zabo zizale zande uNabhali ngafa. Emakhampani abantu bapronyotwe kumakhampani bakhwele bathole lokhu la lokhu kumakhampani bama benefits ehlukeneyo ngenxa ukuthi uNabhali usefile. Nxa esaphila uNabhali zinyembezi zodwa. Now wagcina state house. Ungabala First Chronicles chapter 3 verse 1. I-third born ka David kwakuthiwa nguDaniel. Wayengoka Abigail. Lo David wazala iPrince sokufizanga. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Yekela uNabhali, asiyekele uNabhali, umhlaba uzakuba mnandi, umhlaba uzakuba lokuthula, impilo yabantu izakuba ngcono. Mina nawe singayekela uNabhali, sihlale entandweni kaJehova. uNkulunkulu asenzele kuhle, umlimi asibusise, asikhuleke nini. Babolungile osezulwini siyabonga ngoba uyasithanda. Luhlupho lwethu njengabantu kuphakathi kwethu, lunya luphakathi kwethu. Lukhiphe ubuthutha. Usinike ukuhlakanipha lokuphila labanye abantu ngenxa yegama lakho siyakhuleka. Amen. Umlimi asiphathise singakhohlwa lapha kulo subscribe simthi thawu subscribe nalwana ivangeli lihambe uJesu yeza masinyane akufu uNabhali igama lenkosi lidunyiswe. Siyabonga.